Maya nimo matigari ma mwaki uria uririmbukire utuku gatagati andu metoro itura-ini ria Kiamutisia mwena wa Mathare kaunti-ini ya Nairobi na kuraga andu eri aria kureciririo ni maremirwo ni gwithara kuma nyumba-ini ciao. Huyu marehemu ambao ameaga, huyu kijana wa ndugu yangu mkubwa, na mimi ni babake mdogo ndio nimebaki. Sasa vile tumepata habari yake Tomu amekufa, mimi nilikuwa nimeenda kazi ya usiku, nimekuja asubuhi ndio nimeambiwa na bibi yangu Tomu amekufia kwa nyumba. Nimekuja kwa nimekisha nimekuta ameenda, na ni huzuni. O mundu arageria gucokaniriria matigari ma nyumba amu gutire kindu kingi kihonokire hindi ya mutino ucio. Tutire gwa gukomana, tutire gia kuria, tuikarire uguo. Kihumo kia mwaki uyu gitire kiramenyeka, na kuringana na aikari makiria ma nyumba 2,000 nicio iheire guku andu matanyiheire 5,000 magitigwo matari na guikaro. Tuhurirwo thaa 8 cia utuku, twaimari twakora mwaki wiku kuria kianda. Riu wageria gwita thima moto ciroka, riu kabla ciuke nyumba ni ikuhite, na tutire tuona mwaki to uringi Mathare. Onu wa maajabu na ni tumaketie muno. Tutikumenyete mbue raima, no riria tumire niguo tuonire mwaki urathie ta mbiruri ona ndukurugamaga. Ni hathara aikari maugite matingihota gutariria kuona imahofanirie ihinda-ini riria kuri na moritu maingi ma muturire guku magitariria uria macoketio thutha kundu kuraya. Ona ningereire nyumba tigani uyu no onjerire cucu tigana na thimu, tigana na keni ndauma oguo urona hana waja ici irato ni ndangari. Ningependa tu watu wa hisani, watu ambao ni wenye roho safi wakuje watusaidie tuweze kusaidia familia ambazo ziko hapa, watoto wanacheza hapa. Aikari aya marahoya thirikari kumateithiriria niguo mahote gwicokaniriria ringi amu gutire kindu mahotire guthara hindi ya mutino ucio, kuona gia bata ihinda-ini riu kiuma muoyo. Vitabu zimechomekea tu hapa, umeona hakuna tu venye mtu anaweza fanya kienda shule. Ni Mungu tu autulinda. Hindi ria murenda kura niguo moroka mwatute ona kura icio ni iheire, riu muke muteithie aciari me guku. Kihumo kia mwaki uyu gukinyiria riu gitire kiramenyeka kuri andu makiria ma 5,000 moritwo ni uikaro na angi makorwo ni mioyo. Riu makihoya thirikari kumateithiriria amu gutire kindu ona kimwe marahotire guthara hindi ya mutino uyu. Ngiribotera Kameme TV kuma gicagi kia Mutisia Mathare kaunti-ini ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.